Agent 540! Napalabas saan ang nakamatan ni Leonardo Dadrigo. Tinulungan ni Leonardo ti servidora ang nalamawan gapo iti naipatog a kasirola naglaon iti napudot asabaw ti bulalo. Timteng dagiti pulis. Natakwatan da at ti grupo ni Drigo ket isumot lang ti grupo ni Osong. Iti may sangal daw saan analiklikan ni Ani tinang sanabken kuana iti asidag ti pagadalan ni Drigo tinasawa lalaki ket indatag na ni Ani ken ni Osong. Nagkatawan ni Osong gaputadan iti ikot na ti anak ni Kaloy asigod anakatrabahuan na iti maysa a pabrika. At adan ang alerto dagiti autoridad anakairamanan ni Agent 540. Iti manag surveillance ni Agent 540 nakita na ti maysa nakamotor anagsardeng iti diunay adayo iti ayan na. Napasungada na ti maysa van ket at dadagos na dlaw na iti plate number na ito'y sinurot na rod ti van. Itagagayem denggen nyo tituloy ti serye tayo ita alawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540. Atong, doon na ka motorsiklo ti mangipipos kada tayo. Mabulilyason samot ti pagna tayo. Patayaban tayo, di ba? Mayag pa sa boss. Itarayan tayo na kita, boss! Kasta atong, ito naman! Yeah! Di rumbang nga mabulilyaso tayo eh. Awagak ni Boss Osong, takuntakan na jay bayar. No kasapulan, baliwan tayong ti lugar na pagsasabata tayo. Ang mga nuat damot ng itik-tik iti daytoy at transaction tayo. Ni Drigo. Apa Drigo? Boss, at doon na ka motorsiklo ang kamkamot ka kami. At kami ni highway. Anya. At natin mawagan yung tibayar. Kat isabali yung tilugar at pangitanan mi dito ikat-gatan ng dalugan. Sinalbag. Asino timang kamkamat kada kayo? Diyan mo, boss. Damot ang nakamotorsiklo. Duamot lagayam. Kunakla no autoridad. Ayun, boss. Apay, nagbalin ka natakrot kan lopoy, Drigo. Duwala na ka motorsiklo, kabutang mon. Ayun, boss. Makamo ko dita amang yawawan, no sino man da kita. Awagak ti buyer. Gamitimit la sigod na pagsaritaan a lugar ti pangurayan na kada kayo. Sige na, boss. Bye. Anya lakit din ni Drigo. Kumaro man te kinatakrot nan. Masino nga tadagiti nakamotorsiklo ng bagana. Adan sakit di kontrabida apa adami atulisan na. Agalwad langan no asino man dagijay. Naglukon? Nayaw awanda kami dagijay naglugan iti ban. Asino nga taday taapadak anak ka motorsiklo anang surot kadagijay. Inikat nanti helmet na. Ha? Nimat gayam Agent 540. Diyos ke. Gapukin ko na. Nagbalin adwa ti ayan ti atensyon ko. Jaklagat nga rod na i-concentrate asiniputan jay van. Ang nagluganan dagi jay maatap akar napar. Insublinan ti helmet na. Kat pumanaw. Hindi nakman laki na sarita man. Pumanawak magtan dito eh. Agsubli-subli dito yan dagiti umay agdamag iti may papankin ni Usong. Ngamaawan mati may bagak kadakwada may papan iti asawak. Tadi pa'y matla nag-awid dito eh. Diyak amuno sa dino ti ayan na. Sa maysa, rumbeng nga tanga ibagak ti ayan na no bilang. At naman ang dinta. Nakamotor mat day ta nagsardeng di taban. Asino man nga ta daytan. Salaki! Salaki! Tay police woman matgayam day ta dimtang. Anya ti masapul yo, ma'am.
At dapay kayat ko amaamuan kada kayo, nana. Dumaanon kayo, amam. Iti balay ko, ti pagsaritaan tayo. Pagyamanak nupod no amin nga imbagayo, nana Tinay. Ay na, ma'am. Noan niya tirumbang para iti dakas a tao. Kat mapanaknakan mat adakas tar aramidan ni Usong. Rumbang la amadusa. Dayawan kayo iti kasta nga imbagayo, nana Tinay. Sapay la kumatangatiliwan da di a tao, ma'am. Wanya rod. Ne, sa anak ngagbayag, nana. Katay ko nakon. Namnamaan mi ti kooperasyon nyo. Iti pan nakakamagan ni Osong. Aramidak tirumbang, ma'am. Kasta una kigtot mo na nakakita ka na. Pangasiyo, palubusan da kon nga agawid. Matanagan itanda tatang ko iti jak panagawid. Kinasarita mo ta ti cellphone. Anya pa'y lang ti kayat mo. Kasyandak ko ma. Kino na masigod akatrabahuam ni papangko. Apay, ang ilaunay tinagbasulan na kada kayo. Tay ramraman dakpayan iti panagibalis yo. Napintas ta sa ludsod mo. Ngam sana naskenday ta kadagiti kas kanyak ari nuker ti utag na. Nagpintas ka. Kat may saday ta makagapo no apay apinadukot ka kanidrigo. Kaya't ka nga sawag. Saan? Di ka agbaligi iti kayat mo ang mapasama. Di ko na. Anya nga tatiramidag. Baknang akon. Kukuam to amiden a kinabaknang ko. No? Mayat ka makikabalay kanya. Ada asawa ngam di kam nagkasal. Pudno mat akas la aman akon iti da ito'y nga edad ko. Taag kataban kami lang iti amam. Ngam sana problema da ita edad. Tinakasit gan! Ala, sabagay mawatak no di napay kaya. Di ka pilitan. Pagan, anok tikaskan ka? Palubusan da ko nga gawid. Tapnaawan ti pakabasulan nyo. Ikarik, saan kayo nga idaron? Jack, ibaga kadag iti pulis. No sa dino ti pakasarakan da kada kayo. Amok awantin kayo. So, Naglakakit din ti panangibagam. Iti kasta. Ngam! Tikunam. Tungpalak. Nuan mo ti kayat ko. Jak agpatingga. Agingga iti jak magunod. Agun-uni ti cellphone ko. Number manin ni Ani ti agparparang dito eh. Hello, Ani anak? Aloy! Siya ba ito eh? Usong. Well, siya ba ito eh? Kaya balin ang manugang mo iti mati. Ya. Ayop ka! Di mo mo ti sasawan. Sigagit di. Dakas saya, no kaya ti putot mo ti makiasawa kanya. Bagnagahon! Palubusan mo ti anak ko nga agawit, Usong. Di ka matanagan, Kaloy. Agawin na ni Mabit, anak mo. Kadanak to nga agawin. Tatang. Agmauyong ka, Usong. Agmaoyong siguro dagiti mapagustan nga agpapas iti ragsak. Iti sidong tinakauping akapareha na iti kama. Saan? Di mo dadahin ang tibiyag ti anak ko. Pangasim, Usong. Saan ka ngay darom? Pakawanan ka iti panangdukot yo iti anak ko. Basta palubusan mo agawit nga awandakas ang mapasamakin ko, ana. Di mo tamiran ti anak ko, Usong. Pangasim. Saan ko adangsan? Disnudumot iti kayat ko nga lamidan kantuan. Iso, nasaan ko adangsan? Diyak mamati iti dayta. Hello?
Jay awanan bahin. Kasano nga ta maamuwak tinang ipananda iti anak ko. Mapanak manin di presinto. Sa anak ang makaid na, aging gaadyak mapasangpet ti anak ko. Sa nabali adyak akong mapasubli ti nakarnap alugan ko. Basta sumangpetan ti anak ko. Kumusta ti kaso ti anak ko, ma'am? Adda ka din damag? Mang Kaloy, da kayo ti rumba nga pagdamagan mi. Ang mga no kinuntak da kayon ti maatap anang italaw kan kwa na. Uwan, ma'am. Kinuntakdak. Ti pa'y cellphone ti anak ko ti ususarenda nga umawawag. Kat, anya ti imbaga dyan ang kidnap kan kwa na? Pagparparangin na akayat di anak ko ti makiasawa ken ko ana. Anya? Ngumpulos ajak patyan. Anya ti demands da? Saan pa'y mo't anak kid daw iti kwarta kasukat ti waya-waya ti anak ko. No di kat asawaan na kano. Kat pulos ajak ayunan. Kan masiguradok asaan mo't akayat ni ani. Talaga mat? Asino ti mamati iti dayta? Kinapudno na agsasalupang ita ti pakakumikuman mi diti police station. Di mi nga min makontak ni Agent 540. Anya? Isu ti may sa nakikoordinate ditoy. Maipapan iti pan nakatiliw. Dagi jay nang italaw iti lugan nyo. Ngamne, awan mat kontak min kan kwa na. Naka-out of coverage mat di cellphone nan. Ne, kasano dayta? Napanan na nga rudan. Dahita ti saludsod ita. Adi maarikap ti sungbat na. Ngam ala, bareng makontak ta ito matlaang. Baro a modelo dayta nagparada a kotse iti sango ti police station. Sino nga ta ti akin kotse iti dayta? Orayik arumar ti naglugan. Babae man. Ne, smarte ti takter na. Itala ang makitak dayta. Dayta, umayan. Sino nga ta dayta? Naim ba nga orasyon, ma'am? Kastamat, anya ti maipaaymi kada kayo? Mabali na kasaritak ti hepe? Wano ore asino kadagiti superior dito police station? Yes ma'am. Umay kayo. Adda ni Hepe, iti opisina na. Thank you. Sino nga ta daytoy? Anya nga ta ti gagara na. Ditoy madam. Sumurot kayo kanya. Diliba ka da kagito. Anak lo no di yun maidil, di pinabaro tayo alugan tayo siya kaloy. Sa kapay ko ng boss. Eksperto na ito Isang ang silibral tayo. Dakil man ang agatad, tinaliksad tayo gapo itinay siya alugan. Kanya na tipla na mitabos, Osong. At baka di manin prospect tayo akarnapan? Diswatsaran tayo para gitis tayo ti shop. Agviro kayo ti gumatang. Uray bargain daw nagijay. Tinapatag kat maipanaw dan ijay compound ti shop. Okay. Isungarot ti sarulumi nga ramidan ita, boss. Sumapol kami ti buyer. At titinulong tayo. Wag nga, boss. Ano na tipla na medjay putot ni Kaloy? Asawag na jayan. Anya? Kaya't nakamot nga ron, boss? Ano ko? Kaya't di kasta pa nagsasaom trigo. Kulamot lang, nala adak launa yan, tapnoawan mangayat. Bossan, boss. Pagawanan na, boss. Kuha kami. Sardangan nak nga insultuan, no kaya't mo pa itagtalinad iti grupo. Makapawan ganas. Isardo niyan, kagino! Napatog amin ng arak, boss. Hala! Umanaw kayo dito ay. Awanan tiyan. Hinaw! No kasta.
Sigod nga agayem kayo kan ni Leonardo Falcon? Well, nagkaadalan kami idi timay sa University de Manila. Ang sakbay na, nagkit-kita kami ni timay sa Achim. Kabas ko idi tinagadalak ti martial arts. Sakbay ang nag-enroll kami iti university. Nalaing ka nga rod iti martial arts. Saan mo to, Nay? Plano ka kasaritan ni Leonardo Falcon may papaniti pampanunod at abangunan ang negosyo. Jak matam mo, no? Asino pa iti konta ka kapag damagan may papankan ko na. Ado pa iti dimi mo may papankan ko na. Iso nga awan mat may bagami kan ka ita. Sana bale? Ikarigata ka sa pulan. Mapano kita yan dagiti sigo na gagayami. Nasayat no kasta, ma'am. Kat maamuan minto ko ma, no anya ti maamuam. Di kayo madanagan? Talaga nga ipakamok kada kayo. Kan, amang ano mismong tupay nga iso ti umay dito opisina yo. Kinunayo mat nga da commitment na dito eh. Wan mat kiti Di lang dakas no na isagmakmatan. Ay imposible adi yung man lang makontak no awan dakas na pagtanga. Dahil nga roti pampanunutan mi. Iso akaraman itan ni Mr. Falcon, abirbirukan mi. Excuse me? Sung batak labi itoy. Okay. Hello? Yes, sir. Ti police woman nagayam ni Mr. Falcon daytoy. Apay, sir. Anya? Ano kasta? Adda iti ikot siya ni Mr. Leonardo Falcon? Ha? Anya ka daw, ma'am? Ha? Hello? Hello? Sino ka? Hello? Awanan. Sino day, Jay? Anya timbaga na? Di nagpabigbig. Imbaga na ang balod da ni Leonardo Falcon. Anya? Asino ti mawag ken Espiritu Olivar. Gagayem di uliwa kadenggan ti tuloy ti serye tayo italawas iti drama tayo na paulwan. Agent 5 Pro insurat para iti radyo nila iti Astudillo Aquino ken iti direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot ka na kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay